Sigla utamo po at pangadyan ng Horacio Emperata laban king COVID-19. O mapamakalulu ang pong mapagmalasakit ay igpami. Aminan nila rin kasalanan mi. At mapakumbaba kaming lalapit kaya ko. Ban manakit kapatawaran ang pong di. Lalapit kami kaya ko kaniting masipit at pamangailangan mi. Adon mi kaya keng kanbila na tingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami, at may kamate na karing dakala tao. Adon mi kaya kangining balikdan mo kaming mit mong lugod, at yet may kaya kaming makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mo na rin taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat king pamagkalat na. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansa mi. Ipanalangin mo na rin sablang lilingap ka rin mi salunan, ban makasuyula ka rin masakit kambening belwanda at masabal. Pagkalamon mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo yung pamagtagularing ding sarili ro, king pamaglingap ka ring masakit. Mula paboran may yawa kaniting sakit. Ipanalangin nila retang may yawa no, kumayap na lasang malagwa. Ingatan mo retang lilingap karelo. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan detang may yawa nabi. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo kaniting masakit na panahon. Ban magobra kaming miyabi-yabi para king ikayat din sabla. At ban makasawag kami karitang mangailangan at pakakalulu. Manano na sanang pauling masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabos kami alang kasasangkulan kaniting krisis. Layon tayo rin na kami ning pamagbayong lub at kabanalan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po yung kayampunan mo, magsakdal kamit magkanlong, o kabanal-banalan ng duning Diyos, mo sana pisawin ang aklis mi kaya kaking kagulangan mi. Nung ebagkus, mo kami ikabos king sablang panganib,
O maligaya at kanwanan na Birhen. Amen. Buen de los Remedios, induling kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas de Tolentino, Buen de Lourdes ning Kabetikan. Luklok na po. Mayapayabak pong pasibayo kaya katamo, kanil pong kapag masusyan, iabe talaking kaya katang panalangin kaniting misa, din kapasalamatan niyang pangdi, Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family, Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family, Remio Mercado and family, Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmul, para po kay Aldo Kebaitan na pong Norma Flores, Mr. and Mrs. Orlando Bitug and family, Intes Rivera and family, manalangin tampo mo naman King Malagwang Kapaldanandi, Robert Josephson, Dr. Agnes Salvador, Shoni Pineda, Elsie Dison, Baby Pantig, Krista Josephson, Charlie Yalong, Florentina Dato de Jesus, Regidor Dato de Jesus, Shaina Lorin Hope Matito, Lloyd del Rosario, Greg Lloyd del Rosario, para ka rin kapatid tamo pong magnasa kining misa, Janet Toredo, Arnel Toredo, Ariginel Toredo, makanyan mo naman po karing minampang saop kayong proyekto na po ng kaya katamo pong santuario, Mrs. Barbara Dimal, Mr. and Mrs. Nestor Galura, Emil P. Gidar Jr., Sisangco Family, Concepcion Misa, Cheryl Apostol, Presi Yumol and Family, Rudy Cabalya, Eloisa M. Peñaranda, Zenaida Puno Dungkan, Winnie Josephson, former Mayor Buddy Dungka, Mr. and Mrs. Ricky Cura, para ka rin kapatid tamong mayang ubye, manalangin tamo para rin alanggang kapayapandi, Pacifico Gonzales, Abier Pineda, Gabriel N.P. Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Encarnacion Lusong, Emilardo Yalong, para po kayong death anniversary na pong Josepino Aison, Wilitan. Talakad ta po. King lagyo ng ipampo ng anak ang po ng Espiritu Santo. Amen. Ing ginumanatili kay kayo. At keko antimurin. Sisiyantala rin kay katang kasalanan, bata maging karapat dapat miyampang king banal ay Eucharistia. Iyagkastang miyagnanagnaning kapanisyan, Aminan ko King Diyos sa mapamakalulu at kaya kayo kapatad, ing mi kasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ampong pamanyapat king marok, at king pamagtamad king gawa king mayap, asukat ko sang depat. Kasalanan kong mabayat. Uli nito, ipanigapo king nuwa na Mariang Kapilan Mang Birhen, karing sa belang anghelang pong banal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin nyo ko King Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sa naking biye alangangga. Amen.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, kapamilatan ning pangabait ming pasibayo king binyag, ipagkalob mo kaya kami ing biyemo at pangakwanan mo keng biye alanganga. King saop ning Birhen Maria at kapamilatan ning susulong mong pamaningat, patnubayan mo sa ring takbang mi papunta king biye mit mong ligaya. Itiyaduan mi king kapamilatan ning Ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kambe mo at ning Espiritu Santo, Amen. Diyos manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning dapat ding apostol. Sinulong yang layag i Pablo papunta Derbe at Listra. Manok nangan niya ka rin imetong alagad amilagwan Timoteo. Ima na metong niya namang alagad, Hudyoyo. Dapat itatana Gregoyo. Ding kapatid ka rin Listra at Ikonyo, mitmulang pamipuri kan Timoteo. Sinirkunsusyonan ding Pablo, ulimburin yung tituki, bilang kayabe-abe no, kimpamaglakad no. Depat anay iti, uling pigkabalwan karingudyo, karin lugalareto, kingitatan no, metong yung Grego. Kimpamandalo rak balang balen, binyero karing talasal pantaya, rintuntunan, api kayari ding apostol, at ding makatuwa ka rin ni Jerusalem. Penabilin da karela into parandalo. Inyaring iglesia, mesikan lang kasalpantayanan, at aldo-aldo, miragdagan lang kabilangan. Dinakad lang ga Frigia, at king sasakupan ng Galacia. E napepahintulot ng banal na espiritu, ing ipanaral day nga mano, king probinsya ng Asia. Inyamiras lang ang ganan ng Misya, sibukandang dinalakit papunta Bitinya. Dapat itien pepayintutan karela ng Espiritu ng Jesus. Inya sindura na impamaglakad do at biltangan ding Misya at tinaglus la Troas. Kanitang benging ito, mika pamapatilipya i Pablo. Ikit na yung metong nga taong Macedonia, ang may kisabing mayap karela, hingati kanini. Taglus ka kening Macedonia, at saupan mo kami. Kabud ikit na yung Pablo itimpami patili, agad-agad gayak ming paglakomi para Macedonia. Uling yari kin lubmi, kin Diyosing mamaos kaya kami, bani panaral ing mayap pabalita, karing tao karing. Inga mano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Dalitan Nananuna sa langting tao, O Diyos, ikaing karelang mayan. Mananuna sa langting tao, O Diyos, ikaing karelang dalitan ming Ginoo o meto yato, kinit mong tula sambanye, lumapit ko kayo, kambering masayang dalit. Dalitan ming Ginoo o meto yato. Kilalanan niyo king ginuwing Diyos, yay hindi na lang kaya katamo, at bandi na katamo. Itamo yung balayan na at tupang papastulan na. Dalitan ming Ginoo o meto yato. Inggi numayapyo, alang kayang ganan in lugod na, at tapat siya kapilan paman. Dalitan ming Ginoo o meto yato. Talakad tapuban parangalan ng maya pabalita.
ka kung tupo makiramdam la king siwala ko, at akakilala ko la at tutukila ka na ko. Ingino manatili kay kayo, At keko antimorin, mamamasa aking may pabalita, agpangkang sanwan. ligaya keko o Ginoo. Yesus nga nakaringke nga lagad, nung ingyato kesama na kayo, sukat yung ganakan king minuna na kong kesaman. Nung para king yato kayo, ingyato luguran na kayo anting kayo. Dapat uling eko para king yato, nune pinili kayong iba't king yato, ingyato kasama na kayo. Ganakan nyo ing sinabi ko ke kayo, ingalipan e maigit king panginwana. Nung liligaligan da ako, ligaligan da kayo naman. Nung ti paranda ing amano ko, to paranda naman ing ke kayo. Dapat itingan daptanda ke kayo, ulin ing lagyo ko. Uling ere akikilala, ing mitubod ka na po. Iting mayap ng balita ning kakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Ing biyeda ring mumunang komunidad Kristiyana, deng talatukinan ng ginutamong Yesu Kristo, binang masakit po. Kasi kay ba't ng mitas banwan ng ginutamong Yesu Kristo at ila na mo reng apostoles at deng aliwana pang talatukin ng ginutamong Yesu Kristo at anyang magumpisada ng ikalating may pabalita anting komunidad halalang patugot mi bili king panganib i Emperor Nero pinersecute na lang penyakap na lat pemate den Kristiyanos ang gaking kapupusa na ning first century ang gaking papunta king second century. Kinabiyela anting komunidad at mulatla king nanumang oras. Pwede dong dakpan, pwede dong akusahan bilang kriminal at isukul dalat pamaten deng mumunang Kristiyano. At makanano dang akabiusan ini. Yan ini sasabihanan ng ebanghelyong binasa tamong ene. Para kang sanwan kasi, patya sinabi sinulat na king ebanghelyo ng yato, the world, pi kasama na ako ng yato, yapin iting panginwan dareng dalumdum. Aliway ngiyato mong kalupatamong eni. Pero yung keng lengguwahe na ning ebanghelyo ng San Juan, ing yato represents the evil one. Itang totally contrary keng Dios. Anyapin deng talatukinan ng ginutamong Yesu Kristo, radikal pamibiyebye at kabaligtaran ing pamibiyebiyedang common, king dapat daring apostoles, may biyebiyela reng komunidad kanita, ni metong manalang pamangailangan. Makwaltala, kalululami, saup-saupan la, at paraking yato, aliway ting standard. Aliway ta ing karelang kaugalyan.
anyapin kabaligtaran la, makanyan dong pikasaman deng Kristiyano. Uling ela tutuki ketang akaugal yanda deng Romano o reng Hudyo. At anyapin uling radikaling karelang pamibye-bye, salungat kengyato ing biera. Anyapin panyak pandala, pamatendala. Makanano lang misadsad. Yapin yung sasabihan ng Evanghelyong ing alipan, kaya migit king kayang Panginoon. Simple mo po yung burin ng sabihanita, nung milyari ka na ako, nga na ng ginuta mong Yesu Kristo, ikayong talatuki, alagad ko, malyari mo naman ing milyari ka na ako. At den Kristiyano kanita makanita yung karelang pamisit, makanita yung karelang consciousness, king ing sablang gagawanda, dapat yang pamakyapos o pamakitulad king gewa na at biyena ning ginutamong Yesu Kristo. Ausan de kay Inglesita, identification ning biyena ning talatuki, king biyena ning ginutamong Yesu Kristo. Oy ting mekasadsad karela. Kabang daranasan da ing pamanalipustada, pamandakap da, reng gobyerno kanita ka reng Kristiyano. Kabang daranasan da ito, balo da reng Kristiyano, iniing paralan, ban kompleto lang miyagom king biyen na ning ginutamong Yesu Kristo. Panalangin tao po kaniting misa, kalupada reng mumunang Kristiyano kanita, ing sukat tamo sanang palaging mulat, ing etamo para king yato, etamo para king dalumdum. At inyang binyi alimbawa yung ginutamo Yesu Kristo, asukat tamong tukyan, iting dalan, papunta king pamakyagom, kaya, madalas, nasasang ayunan ng yato. Halimbawa na mo, ing pamamye, aalang kapalit. Ing pamanyaw, ayalang ablas. Kristiyano yang dapat yan. Pero ing yato, sumawop ka, atin kang pananayan kapalit. O iting parala na ng yato give and take. Pero keng Kristiyanong pamibiyebye, give. Alakang pananayan. Nune mo itang mipadigayan niya ing Diyos king kekang dapat. Talakad tamo ngeni at idawon talari kay katang panalangin. Adwan tamo yung sahop ng Diyos, lumaban king madalumdum at demonyo, ban atatagtayang pasibayo ing metong ayatong mayap, atok ng antamo. Nga tamong manalangin, mayupayang Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ulit Mayupayang Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para kay Santa Iglesia Katolika, Kapilan Mansano, eya maging metong amakayatong kayarian, nune patutuya kang Kristo, kapamilatan ni mapagkumbabang pamanyuyu, ipanalangin tamo king Ginoo. Para karing pamuntok ning lipunan, maging karing sablang balita, mananunasan ng potang mapupus na ingkarelang serbisyo, maging mas kalululasan king material apibandyan, dapat mabandi naman king pusong malugod king karelang balayan, ipanalangin tamo king Ginoo. Para karing liligaligan da, talakadlasan ng mitmong tetagan king kasalpantayanan da kang Kristo, para king metong amaulang korona ning ligaya, maninaya karela karin banwa, ipanalangin tamo king Ginoo. Mayupayang Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para kay katangan, Kapilan Mansana, tala liligaligan din kay katamo kapatid, kapamilatan daring mga lati,
at makalihim aparalan. Antimo, ing pamanglalawe mababa karing pakakalulu, pamagsalita laban karela, pamanyirang puri at aliwapa, ipanalangin tamo king Ginoo. Mayo pahayang Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ginoong Jesus, mabibiyeke ketiking yatu at masakit ing parating pamipatutuke ko, king aldo-aldo at binang mabayat ing pamaglugod karing sablang tao paulining kinan mi. Pagkaluban mo keng maglapo grasya, uling nung alaka, alaking arapat, ika mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Manalangin kayo kapatid, baning kaya kayot kanakon daon, matanggap yarap haning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan niya saning giniting daon karinggamat mo, king kapurit kaligayan ng lagyuna, king kasaplala tamating mabilog ng banal na kapulungan. Oy paming miglalang, tanggapan mo reting ayin ay ba't king kekang pamilya, kambering panalangin ng Birhening Lourdes, kumaul ke sanang matalik, king bie pigkalumuke kami, ban akamtan milaring alanganggang kalam apengako mo. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing ginumanatilia ke kayo, yat nayo ring pusuyo, pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Ikarapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan karin oy pa. Diyos king alangang at lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. Pupurian da ka king lubos maragulatula, kaniting panauning pamanyubling mebye, inyang i Kristo meging sakripisyo Pascual miya. Yapamurin ing kay kaming pari, ingke kaming talapamilatan aparating para king kapakanan mi, i Kristo ing biktima ae namate kapilanman, ing kordero amisan metena, mabibyeya manggaman king alanganga, ing tula ning pamanyubling mebye, babayo ni ing mabilugayatu, kamang ding sablang koro ring anghel karin banwo, daralit da ing kekang ligaya,
Layon makiabe kami king alangtok ng dang pamamye kapurian keko at ngaming kakanto. Tunay kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yaminaon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinuha na yung tinapit pe pasalamat siya keko, piraso ne, at binyene ka rin kayang disipulos at nga no, tanggapan niya iti ikongan at kananye, itiying kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan, kinuha na yung kalis, pasibayo ang pepasalamat keko, at binyene yung kalis kaning kayang disipulos at ngano, tanggapan niya iti ikongan at binumko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, amibubo para kay kayo at para karing sablang tao, ban keta mi patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Iniangin ng gaganakan mi oy paing kamatayan at pamanyobli ng mebiya ng anak mo, daraon mi kaya kaiting tinape ng biye at kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapagkumbabaming pagamuwa mo, king ikamingan salang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan may oy paing Santa Iglesia mong makalaganap king metoyatu, ban minganap ya king lugod, kambya ng Francisco kay kaming Papo, at Florentino kay kaming Obispo at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at manenayang subling niye at ding sablang mayango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga,
Ban kayabe ng Maria, Birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose, kayang esposo, kayabe ring apostola ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tutu, kagum ning banalay espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngayon manalangin tamo mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasahupaning kay kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kay kaming talapangabos. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sa babalik dan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan may ampon bilugan agpangking kaburian mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ing ginumantabe sa kapilanman kay kayo. At keko antimorin. Ipagit tamo ngening mikakametong tamo king kapayapan. Kaluluwan mo kami. Cordero ng Diyos,
Niyo ang kordero ng Diyos, niya ang milalako king kasalanan ng yato, mapalad na rin mayayaos para makisulo king apuna na ng Ginoo. O Ginoo, ako matampang tanggap keko. Dapat yag kasmi nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual pa makinabang. Jesus ko, usal pantayanan ko king atsuka king kabanal-banal sakramento. Kaluguran da ko maigit king sablang bagay. At pagnasan ko ing tanggapan da ko. Dapat paulin ning ngening pinandit. Era ko atanggap king sakramento. Umiyak mo man espiritual king puso ko. Kakawulan da ka balamuwari. At tsuka ka rin. At pakisan metong king lubusan ning sarili ko keko. Emo pa intulot kapilan man ing mikawani ko keko. Amen. Manalangin tamo. Oy paming malugod, ingatan mo retang linigtas mo kapamilatan ng Kristo. Kambe ding saup ning Birhen Maria, ikesan ng mayat bus kapamilatan ning kayang pamaylasa at kamatayan, parati kayang masaya king kayang pamanyubling mebie. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen.
Siklod kayo po. Panalangin King Birhening Lourdes, o kapilan man, Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula ka ring maliligalig, balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit ka, King Grotto ka rin Lourdes, kaya tulameng gewang suging santuaryo, iba't ka rin paayabot mula din kekang kasaupan at dakal na lang masakit hakinayap, karing karelang kapaldanan, kanamdaman, kaladwat katawan. Inya lalapit kong mipnong kapanaligan, banadwa ning pamaminatan mong indu, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalob ko kayadwanan, anting kapasalamatan ka ring saup mo, panikwanan kong makitulad kingkekang kabanalan, ban misanayaldo makapakirake ko kingkekang ligaya. Amen. Ipamiyat siyo kabanwa misambanya yung lagyo mo datang kaya kaming kayarian mo, mipamintuan ng lub mo kaya tisuli pante banwa. King kakanan mi, King Aldoldo, ibiya mo kaya kami, King Aldongeni. At ipatawad mo kaya kami, ding sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Mga imo kaya paisawal kintukso, nun ikabos mo kami, kisablang marok. Amen. Bapo Mariamit mo kaking grasya yung ginong Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay at nuan siya panamaning bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria Induning Diyos, si panalangin mo kayong makasalanan, ngayon po ning oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal na Espiritu. Antimoy sadya ng ligaya, iba't king kamumulan, nginit manggaman king kapilanman. Amen. Ingin manatili kaya kayo. At keko antimorin. Bendisyonan na kayo ng Diyos ang mayupayang tutu, ing ipat, king anak, ating banal na Espiritu, Amen. ing misa mayarine, umeko king kapayapan. Salamat King Diyos.